Minista mubeani wa uimi na indo serikali ni akaunti ya Kitui Dr. Stephen Mbaya wakimweleni wa kulia NND kwithwa metho bindani ye ya kutania masiku huku maikese kuthoewa nyama cia mang'oi ainena ndiki mama wo musini wa Kitui tina wa kwithwa na ciikalo na ene yanda mebeani kibathukanio kunera nese usubi kuwa mang'oi. Mbaya kimweleni wa kulia aithi mang'oi kusubia ndithia yo aiweta kana serikali ni yikite mitalatala mithianu kusiemana na ung'ei uthenzi na uthosia wa nyama cia mang'oi Kitui. Onesmus Weta naona ukanya muvyo numani minister wa women wa indo serikali ni akaunti ya Kitui Dr. Stephen Mbaya kimwele kuyatandithia akaunti na Kitui na lamethetwa ametua ya kuthoa mang'oi na kuthi kumathinzi ya kithekani matana mavalua mametikilite kutwesevya sale su akaunti ya Kitui valua makononyi akwithia mena metua ya kwenda kuthoesya ene nyama cia mang'oi vindani ya kutania masikuku. Ivinda yeni ivinda ya sikukuu ya Christmas na Happy New Year na ivindeni kwithilatu za nyama muno na kusherekea na oyuni tukuona mang'oi mengi mothi ndunyu andu mo mathwa kuma ngaliko ya nguni mwingi kuma ngaliko ya Kiuso kama Mugongo kuka mwingi kuka Machakos kuka Kithioko ngaliko ya Kaisasi ngaliko ya Kabati na mang'oi ano tona methi kuthinzo kama na ngwano nyama maithi ndia sikukuu nenda kukania ala ana biashara moga biashara eno nzuku ya kuthwa mang'oi na kuthinzi matini kana ndo menyama ino nzuku enana na ndiki mama vo musini wa Kitui Mbaya no aweta kana ripoti na mavikete na kukwata ne kana namba nene ya mang'oi na vikete na kwa na vindani ya sikukuu wende kathinza na nyama isu kunya ikiswa NND bala wenda NND kukwata na maofisa mapolisi na kuona ripoti ila mavikiana kukosia siku taino no kana kutethesya serikali ya akaunti ya Kitui kukutana na uthenzi wa mang'oi ba akaunti ya Kitui na makozu na vitu tunoizimbewa mang'oi ngili 10 kila muthenya banathinzwa kayu mang'oi yana yemwe na to kita nondo swalela lakini ndo tuko na mang'oi mengi mene kuingwa kuto ndo kani mang'oi metu tumatomea kutakiwu kume mali metu ndani ibeti zitomea mang'oi yao kuthita bakiwu kutako watu nitini na kusomeza sana sio na kuithi nyeta waziri wa wimi nina aliana na mang'oi na muona mundu wingita mang'oi mengi na community ninyo metho metu anenzi muona mundu ita mang'oi metu tafadhali mukwate no mbigethele ena movement permit na no objection document mabalua alago ya kinga mang'oi namo ethande namo mini mang'oi nete kuthi kutana kung'ea ripoti ya wala we chief asende chief na thukuma agriculture na wala mundu bakuvi wa serikali ninge mungu ni asimu Ambrose Musiemi kuma Caritas na ila ithitwe yukite usuvi kueng'oi na kukitana uthenzi wa mang'oi na akenwa wetakana nimekwate na serikali ya akaunti ya Kitui mwana maofisa ma polisi kwikinia mang'oi na masuvi wa na uthenzi wa mang'oi pamoja na unyaicha wa nyama ciamo kaunti ya Kitui ni wathelam ni kindu kinapata munene muno wa kukwata na twi bamwe na nikenda isithila nitwa kiungamia andu bakuwe twasikila ngalienda na andu tatatu makuuse katika kesi yesu kaba na andu matugire 30 kwa ni kwetu kitu kwasa na mpaka tukwatenia na ano tuyotala andu la maenda masukumete mang'oi na mau na cia muthemba ucio kwa na ni kindu kikumanza kana lazima tuungane pamoja ndio tuweze kukomesha uchijanji wa punda na bado nitwezineza andu azu methe anzoni mundu wa kwanza ino nama kindu kia kunenga mundu kindu utese ka kita sietu ni maafisa ala mani imanza kana weka katika ile motive. Kwa hivyo lazima tufanye vitu kulingana na ethics na kulingana na zile selite tulivote ablingo mwa Tongoi TV. Nito Onesmus Chalo.